ISTV News peng tabiru punopo taramnoksari hujahan bada murui popau lobisi Manipur Mandale Sagang Business Conclave pangthokre Imphal Mandale Bus Service ki yanase athubu matamda inaragani haina Industry Minister Govindas na phongdokre Maoist Communist Party Manipur na kaukiba pung kungamari ki general strike na Manipur ki mahuksa ki punsida sauna akai pire amadi Tare Suba Manipur Polo International hayang dagi mapal kangjibungda horagani ngasigi muriba pausing sanong pizri Manipur Sangai Festival Yawalakiba Myanmar ki awang mathaki delegation singna saru yaduna Manipur Mandale Sagang Business Conclave Classic Hotel pangthokre Miphamasida Commerce and Industry Minister Govindas Konthokjam Sagang Region ki Agriculture amasung Veterinary Minister Suminu Commerce and Industry ki Principal Secretary O Nabukishore Consulate General Mandale Dr. Manasatri Mandale amasung Sagang Region ki MLA Anisu Sarugaki Miphamasina leba anigi marakta lalol itigi phibam fagat hanaba issue kya pokhanaduna khananenaki Commerce and Industry Minister Govindas Konthokjamna Economic Freedom lehanaba Myanmar ga apaba mari thamba yamna maru oi Manipur da saganaba thawang toriba multi product special economic zone da Myanmar gi upak amasung leitengi nung thamnanaba mari leinaba singda Labor Yonbagi Ayaba Pibina Pukatki, Amaromda, Impalagi, Mandale Pauba, Buzz, Sen Bahonaba, Atuba Matamda Yanase, Inerba Yai, Haike. The two countries will have a smooth business ties, cultural, education, etc. We have been also urging time and again to the government of India to turn their eyes toward the northeast region of India so that the people in the northeast India should get the maximum economic benefit when this look-east policy India Manipur gilam Myanmar da pitoi haiba wafam da Maoist Communist Party Manipur na kaukiba pung kungamari gi banna Manipur gi mahuksa gi punsida sauna kai pire banna sina maram oiduna lambida mi satpagi sang yam nemki passenger puba gari sing senakide mai tampam sang sing thong lonaki Imphal gi maroiba kaithal sing kana khidabaga loinana dukan sing thon lonaki ban manung da akaiba thoktanaba police na akanba section thawang lokali police ki akanba section thawang loinana sangai festival yengnabagi dama akan bus sing thorang tawrabasu bannamaram oiduna mi ayamba thonarakhide hauzik fawbi oina bannasida pamdaba thodok thokpagi paw leitre Delina Western Southeast Asia Westia da Maruina Manipur yengliba miyeng haiba hiramasida RPF ke Publicity Department ke serolamana lamdamasigi miyamna Bharat oiba sinamdun oibini haina phongdorle Lofasigi Secretary Publicity Robin Kumar na thadokpa serol asina Westia lamdamgi miyoi singasi Bharat leiba singna nat sanabi project chacha loan lining punamakta khenai maramasina lamdamasigi miyamna Bharat oiba sinamdun oibini pibamamasung force amana Indian oibini Eraisa Singi Awa Tengtakon Lefange Habatarabadi Lamdamasina Ningtam Dribamakay Kokpangamloy Habagi the Lufasina Ningtam Lan Sangsilapani Adubu Pataloksinda Hai Singlaba Deligalo Singbasina Lamdamasida Pokserbasu Mamalebaki Kandaba Mui Kergalotunarga Ningtam Lan Asibo Aranba Fatabo in a Miam the Uhanaba Lazabi Pangal Sijanaduna Matomo in a Satari Lamdamasigi Lusingbani Haina Ladybus Sing Asina Development Gitabak Pakatribasi Lalova Labadagini Hainamiam Tamaiduna Tame, Bharti colonial policy Makada, Wesada Ladiba Lamdam Sing Asibo, Karamna Tamlibagi Haibadu, Tuan ba Medada, Marik Suna Pankiba Todo Wato, Kaya na Zerol Sinapale, Manipurbu, Bharat Nigerson, Town of Honabada, Hindu lining, Lon Nat, Fizet Chaksa, Namduna Tamzilakli, Masi Force, Asli Milasane, Ekogi Nat Lon lining Legend Namduna, Sanahan Basi, Loilamgi, Asimo Masatne, Lamdam Sigi, Oiba resourcing, Hurandun Fotoli, Loinana Apikpa, Sinsankaya Mutali, Hauze, Bhartagi Lakpa, Miansana, Manipura Kundariba, Kanglo singing Manunda, quieting Masing Yamliba, Maite, Masing the Gisu Helabani, Makwena Tabak Nangani, Amasung, Lamdam
asida khunda leita sinduna nupi angang loduna yan sanghangani missing hangalama amasung yan sangba asina prokliba hongba si demographic amasung biological science ne hari militarization habdi lanmi mayam tamjinduna lanmina lengak pasini karamba malemgi lamda khwaidi sawba mahi tamham sang university da lanmi lebasi manipur natana atoba lam amata da ubu fangloi masida natana tourism industry da sakhot kani hariba lamda masida industry sports sing lanmi leitaba yaude masidagi hendoktona angang lari tampham sangda leibagi wathok kaya oikiba miyam hena khanglabani civil administration tawduna sangwat sagat kadaba du lanmi singbu fai hainaba military administration da delina senang thadaduna lambi thong semba sengchak yenba tohali nakalamrom da lanmi singna aphaspagi maramda haningba funingba matam data toning bada tori masina takpadi lamdam sigi miyam si bart ki citizen nate haiba senglabani orakliba fibum kaya si yenglaga ekoina munna khandaba matam yorabani asuk yamna manglaba matam asida miyamna tumin leithokpa si somlibra hangli sakhol malemgi miyamna sakanglaba ningtamleba ama oigi harabadi RPF na khulai paiduna bart ki mayok horiba lana si natana ato pambaya mata leite hairi Manipur Sarkar ki tourism department na ate department singa khosam naduna hafta kangjebung da pangtholiba Manipur Sangai festival da yamna top pa maong da Manipuri singi sabagi maong maitai singi ariba yum amadi disabled singna puthokpa khosahibi potlam singna mapalik lakpa delegate jauna miyam da anoba mahaw ama piri hiramasida report ama Hana stall chatruk oirambadagi miyamgi demandagi hojik sathariba sangai festival asida punna stall chatruki matakta sure standard stall da chahum premium stall da chani amadi maruena food stall da chama target torambadagi hojik chama kulumdoi sukre stall sing asi bharat ki atai state tagi yauna Thailand gi stall sing yauri stall sing asi jewelries item electronic item health care sanaport horticulture handloom amadi handicraft ki polam sing yoli food stall sing asida Manipuri community kaya na chanariba chinjak makal sing putokli Masida mapal laiba ki stall singsu yauri food court ki secretary konsam Bikramjit na Manipuri chinja ki matangda wafum kaya su thamlaki lamdam sigi da natana mapalam dangi makhal matil gi mahom mayam mo koi zik sabu fangani sidai koi more than 1000 varieties of food koi sidai da sangai festival ga mari laina husik mayam na exhibitor sing da puthokchari Manipur chinjak festival plus chinjak festival ani da puthokchaba sigi sauna saba saugi bread bits ga sigi du koi government side su sigi saugi product sida sahau sisu hariba sahau sina bread amasung biscuit se saba yarabnina sahau sisu hen emphasis pibi dana sahau su sakothana ba amadi sahau si akhoi gi oiba trademark horaga mapalam export taw yana ba government asu koi sahau su kitang midang samina Manipur Sarkar ki horticulture department ki makada makal kiyagi manama sing achouba mapam makanduna festival asida yauri lai makal sing chaba yaba pambi sing loinana miyamna tongan ba chaba yaba pambi sing miyamda uba fangli kahena sangba u mangra amadi ariba mamangai matamdagi lerklaba maitai yumjauna ayengba singi pungning singsilali horticulture mission for northeast and Himalayan state ki in charge KS Ratan Kumar na maitai yumsi miyoi bagi punsirol da yamna mari lenai mapaleba ki miyoi singna asigumba yum makalasi kanganana ba pandamda yum masi saduna festival gi khutangda uhunbani haiki Karigumba Manipur ki farmer singa si chahot pa tarabadi amadi khoi Manipur le mi singa si economic si phagalan ba tarabadi khoi horticulture si yamna chanana lai tharabasu chahot pa yai paisa pai bi yai mana masing tharabasu paisa pai bi yai maru bi yolasu paisa pai bi yai khudimak haira tharabasu paisa pai bi yai khudimak hingba yaba loina na adugumba gi kon wakhalon amaga loina na khoina madu khoina maite yimjaw amadu weina khoina pothok chabani maite haiba mi singa si sumaina lerami aduga magi channel lon chata sini mana sakcha bidak sina sumaina tawi aduga loina na ma halaman gi mangonda yum si sumaina sarami aduga maite yimjaw amada na leramado khoina horticulture om da convert tawraga chabani Amaromda yamna puning huningai oiba amana handicap person singna saba handicraft ki polam sing festival asida utli normal person amana tawbangamba adu handicap person singna sungami haibasi el sanatomgi wakal da fauri sathok sasinda handicap person singna yamna nungai taba thengnai haina masida sarkar gi mateng pangbi haibo wafam thamlaki adu ai ngamige ju moina bi mateng khoi ningongi matung ni tawge na ju normal paslam gum tawai adum awaz wana koi si ngang dun chali ngasi ju chali sansa chali ai ngonde kuyong chaw ju kibide ai sar jab sim khoi freeway bi ka hai go adu sim tang dei nuai te mayam dai hajin bidi ada hena hajin ai bodi khoi khudong jab ji pibiu
कोई डिसेबल ओमगि फ्री हो बजाय कोई नि है जे मैं सरकार हौजिक चतरिबा फेस्टिवल असिदा MMTN असु एडवेंचरस स्पोर्ट्स याउना विजिटर सिंबो अट्रैक्ट तौबा याबा मफम अम चाउना फेस्टिवल असिदा कली ISTV पाउगिदमक मोय निंगथौजंगो लेना नॉरिबन फिलिप्स हप्ता कांगजिबुंग हौखिबा नवेम्बर की तांग कुनमाथोई अयु अंगनबदा रिम्स ता अंगांग उनबदा लेखिद्रबे कैथेलाकपम ओंबे देवजानी मिसिगी मतंगदा JCM सेमखिबगा लोइनाना मियामगी ओइबा वाकन मिफम अमसु फमख्रे तेरा लोक्रम लेरक्ता लेबा LLYC की ग्राउंड पांगथोकिबा वाकन मिफम अदुदा तोंगान तोंगानबा वारेफ कया सुलोके वारेफ सिंग अदुगी मनुंगदा पोस्टमार्टम तौदुना सिबा मसालोबा नुमित खुदिंगी ओइना मिसी एसिगी मतंगदा सबसाबा अमा खंगदिबा फावबा मियामना पाक्सना वाकन मिफम फंबा संगसिलिबा खोंगजंग असिदा लोक्राम लेरके युमथोंग खुदिंगी मियोय अमममना सरुक याबा मदे देवजानी मिसिगी मतंगदा सेनबा डॉक्टर नर्स अमदे एडमिनिस्ट्रेशन हितबा डॉक्टर सेकरजित की मथक्ता मरी लेनब सिंगना मटिक साबा एक्शन लखत हनबा हाइबन सिंगबा यावरे लोक्राम लेरके कोइबदा लेबा मैरा पाइबी अमदे क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंगना सिंदुना पांगथोकिबा वाकन मिफम अदुदा मारालेबा डॉक्टर जितेंद्र थबक्तगी लोकथो रिम्स के डायरेक्टर सेकरजित फम थादो हाइबन सिंगबा प्ले कार्ड सिंग सिजनखी लेखिद्रबी देवजानी की मनेमना महाकी ममो पोस्टमार्टम तौदुना लौरगने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नुमित मंगानिगी मनुंगदा पीगदबनी हाइबन सिंगबा वाफम कया फोंदोके पांगथोबसिदा मागी रिपोर्ट निमित सांगदबगी दरकार ओइदे आइना जादे ममा मने मैना जादे अखोई लैते लाइरब मीने लैते लाइरती बसकने कनाना मागी दमक्ता एना कुंबा डॉक्टर गी दमक्ता प्राइवेट पैसा ताना लैब कांगबुगी दमक्ता आइना निमित मतम सांगदब ngoi mangani matam adudagi mangani sida moina report piba ngamdaba taradi अखोइना तौनिंग थबक मोइगी मथंगदे लौनिंग एक्शन लौथोको सिने ने पामजरिति अमरोमदा सिटीजन वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जनरल सेक्रेटरी एल नीलिमाना डॉक्टर सिंह मसागी मथौदा सेक्शन दबा कयासना देवजानीबु विक्टिम ओहनमनी मिसी एसिना अरोइबा ओहेलसी हाइबदा नतना एडमिनिस्ट्रेशन हितबा डॉक्टर सेकरजित मोरल ग्राउंड फम थादोकदबनी हाइना डिमांड तौखे देवजानी की मिसी असिना अखोई अरोइबा ओहेलसी मसिदा तारिबा डॉक्टर अमदी नर्सिंग खुदक्ता dismiss तौबियु हाइबसे नुपी ओबी अखोइना नुपी समाज न थमजरी अदुगा लोइना ना डॉक्टर सेकरजित की सेक्शन द एडमिनिस्ट्रेशन असिबु पेंदब फोंदोकजब ओइना डॉक्टर सेकरजित रिम्स की डायरेक्टर बु फम थादोपियु हाइना नुपी ओबी अखोइ पुमनमकना अमत्तो ओइना रिक्वेस्ट तौजरी देवजानी की मपुरेबा नेत्रजितना माकी लोइनबी असि नुपी डॉक्टर सिंह अमदी नर्स सिंगना सेक्शन दबदगी सेन खिबनी रिम्स पु मियामना थाजबा लेहनबा मथौ मसक खंगदबा डॉक्टर नर्स सिंह लोकतोकदबनी हाइबा वाफम सिंह फोंदोरके होलिबा थौदो असि मतम खुदिमक्ता मतुंग तारप खोगी फ्यूचर दसु खोगी अतोप खोगी लहेरिबा खोगी सेसन मयाम मा खोगी रिम्स ता खोगी पेशेंट ओइन लाप कान मोइदो थोय हाइनसु हाइनिंगाइ लेजदे अदुन मसी मणिपुर पुंबगिनी अदु मणिपुर लेब मी खुदिमक हाइरिबा थौदो असिबु लुकामने खक्तगिनी हाइन खनबिदना आइगी इसाई खक्तनी खनबिदना सौगतपियु मसी सौगतपिबा तारगदि रिम्स ता मोलिबा पोट खुदिमक खोगी असेंगबो ओरकपा अदु असेंगबो ओरक तारगदि मणिपुर दा थोइबा मतुंग थोरापद खोइ पेशेंट्स खुदिमक थोलकदबो की असिना मयाम खुदिमकतगी कनबंगमगनी हाइन आइन थाजे मालेम सोसाइटी फॉर येक सलाई कल्चर के प्रेसिडेंट ओइना मोरांगथेम पुतुल मैथै बुखनख्रे तेलम वोगेन मैथैना जनरल सेक्रेटरी ओइना हापख्रे लौ येनबा मेसिन पाक सन सिजनरकपना लमदम असिगी नाट कमरी लेनबा खुदना लौ खावबा मसुंग येबगी सेटनबी मुदखिबा याबगी फिवम द लेरे लौ येरंबा सिनमी सिंग सिनफम होंबगी अवाबा लाकपा हौरे हिरमसिदा पाउतममा मालेमदा टॉप टॉप सक्तम लई हाना साखथोक्सरिबा अखोगी नाच सकतपदा असौ थौदांग लौरिबा यलौंगि लौ यैबगी पथाप लौ यै मेसिन पाक्सना सिजनरकपना मुथबा हौरकलै फौइबिगी सैवन लौरुंग हनबिगी इरातना थबक सुना इरात थरम पांगथोकपगी पथाप निंसिंग थोक्त्रबा मतमदगी चटदना लाकली इरात थौनी खक नतना जगोय इसैगुमना तान कायबा यादबा सिलम सिंधा कया लौ यैबगी मचाक ओइना यावरी ngasigi मिरोना समजिन खिबदगी इरात थौरम सिलम सिंधा कया माय जायथबा हौरकलिङै जेरक असिदा लौ यै मेसिन पाक्सना सिजनरकपदगी खिबयाबगी अकीब लैरे हाइन मकै कादगी फोंदोकनरली अखोगी नात लौयै मेसिन चैथिंग पीब खक नतन मेसिन की चरुदी मै थाब नतन चनफम लैतबन एनवायरनमेंट मोलहनबगी मरम ओइरे हिरम असिगी मतांगना मरी लैनबसिंग खंथानिंगगी अपाम मकै कादगी फोंदोकनरली अखोगी कल्चर मोइना थानी इपाइफुना सम सनदना अखोगी इरात थोंगिदना ययरमबसे मालेंगी पृथ्वी दा सुंबा अखोगी मकीना तौरंबा से लेते अदुबु कनोदुसु अखोगी ट्राइब खरदुसु मोइगी लौरोक पंथागी कनो तौबा हाबुदि लै अदु मैतै योनदि अखोगी सिगी गुंबा कल्चर सी पृथ्वी दा अखोगी लौ लोकपदा समाइना अखोगी लौरमबिबु
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯥꯠ ꯊꯧꯅꯤꯗꯅ ꯂꯧ ꯌꯩꯕꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯨꯛꯇꯧ ꯇꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯃꯥꯡꯈꯤ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯉꯥꯛꯇꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯈꯤꯒꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯁꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯅꯥꯠꯄꯨ ꯀꯟꯖꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯦꯆꯤꯟꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯩꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯀꯉꯥꯎꯅꯗꯅ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯗꯅ ꯃꯣꯏ ꯉꯥꯎꯅ ꯆꯠꯀꯗꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯈꯔ ꯀꯟꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣ이 ꯊꯕꯛ ꯇꯟꯗꯕ ꯁꯨꯅꯤꯡꯕ ꯔꯥꯒ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯩꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗ ꯃꯦꯆꯤꯟꯅ ꯌꯩꯕꯁꯤ ꯁꯦꯟꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯥꯐꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯌꯩꯕꯗꯤ ꯊꯨꯏ ꯁꯦꯟ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗ ꯉꯝꯖꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯩꯕꯁꯤꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯀꯥꯔꯛꯑꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯨ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕꯁꯨ ꯁꯨꯔꯦ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯀꯥꯂꯦꯟ ꯅꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯁꯨꯝ ꯁꯨꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯍꯥꯏꯒꯠꯇꯅ ꯍꯖꯤꯔꯥ ꯁꯨꯒꯗꯕ ꯆꯦꯛꯀꯤ ꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯂꯣꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯟꯐꯝꯁꯤꯃ ꯃꯨꯠꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯂꯝꯗꯁꯨ 70% ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯂꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯂꯝꯒꯤ ꯁꯤꯟꯐꯝꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯗꯅ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯊꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯆꯤꯡꯅꯖꯩ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯈꯨꯠꯂꯪ ꯅꯦꯛꯄ ꯐꯪꯗꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯧ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯔꯤ ꯃꯤꯅꯠ 30 ꯂꯧ ꯁꯪꯉꯝ ꯑꯃ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯌꯩꯕ ꯂꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯂꯧꯌꯩ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯄꯥꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤ ꯑꯩ ꯈꯥꯎꯕꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯈꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯦꯆꯤꯟꯅ ꯈꯥꯎꯔꯦ ꯌꯩꯕꯁꯨ ꯃꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯇꯝꯅ ꯇꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊ꯭ꯔꯦꯁꯤꯡ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯅ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯁꯣꯅꯥꯂꯤꯀꯥꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯧ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯃꯥꯡꯗꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯇꯝ ꯇꯦꯟꯅ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯄꯨꯒꯤꯁꯨ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯑꯋꯥꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯦꯟꯗꯕꯨ ꯈꯔ ꯄꯤ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯀꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯃꯄꯨ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯕꯣꯔꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯄꯤꯔꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯨꯕ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯞꯃꯦꯟ ꯈꯔ ꯊꯣꯔꯛꯄꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ISTV ꯄꯥꯎꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯤꯡꯊꯧꯈꯣꯡꯂꯝ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕ ꯃꯤꯇꯩ ngarangdagi haukiba manipur sangai festival asi miyamda mapung fana yenganaba ISTV network na akanaba thorang kaya lokale ISTV sangai channel hangdokhibaga loinana festival manungda ISTV gi stall ani hangduna miyamda network asigi e pausing fangale nungthil pung mari dagi manga fawbada khudaki oiba quiz program pangthokani loinana state asigi sangnarba film star singa unabagi thoramchu channel asida live telecast togani ISTV gi saru ama oiriba moirang line gi maru oiba optical line ngarang ayupung mapalum tabada nambol area da mafam ani ahum thokna tatpadagi line asin konma mafam singda network asigi thoram sing ngasi nungtil pung ani phawa yengba phangan khidre masigi damata network asina nungaitaba phongdole Awanopol Londonda ahan boina ISTV network ki high definition HD channel hangdokre haugi sathriba sangai festival asigi mari leinena network asigi hangdokliba standard stall da hariba HD channel mari asi ISTV ki secretary BK Mitaina launch tawki thoramada ISTV news ki producer KS Khogendra news coordinator M Gauro amadi live in charge Motilana Singmana saruyakhi HD channel mari adudi discovery TV amadi television ne secretary BK Maitai na phongdor khibada ISD channel asina hena mayak sengma amadi full compression lagini Myanmar TV hangdoliba si maru oina Myanmar gi lakpa delegation singi yenglaga makhoida maru oina khudong saba pibani amaramda ISTV gi set top boxing operator gi khuthang da lobada khudong sadaba leiriba si kharamakei koknanaba sangai festival manungda hangliba ISTV gi stall dagi fangani Thawal Chandel Bisnupur Churasampur Senapati Imphal Samedi Imphal West ki jaga singda ISTV network ki thorum yengba fangle masida Sorakna channel Chanirom Miamda Yenganaba Kudong Saba Piri Fondokhe Muzik yana na khoi north east da Guwahati thadri
any North City Jagada, ISTV Tadi, Yanamona, ISTV, ISTV, Marie Manga Hapson, was a Mangi Damta, Miangi Damta, when the Arik Maki Namno, Honazari. Set of books, Miam, ISTV, the was Atani, was still back quality level cams on the Jendi, Yamakan Honazari, Mayanga Pama, Mayang saying Matungina, was it Mayangi Pena, we don't know, Shadow, using a home citizen, the books. Labor Yak, we put on Java Quasi, I still be now going to be Young Tanzaraga, do you put on Java Quitting? Windows closed. George, don't help me! I'm gonna try. The window is closed! It must always be open for them! Oh. Manipur University Students Union Revival's Demand Committee gi nauna thau puba singkhan kre convener da Thoksom Suresh ko convener da M Tangkesor treasurer o Nandababuna oirgani musu revive tawna ba sangsil pa thabuk thorum kaya da MU authority na thaiduna amadi matam thengta na ba poram kaya seasonaduna leisileba si atubu matam gi manungda thadok pinaba committee na arfil tawri Sangai Festival Gamari Lenana Royal Riders Manipurna Tourism Department gi makhada tha sigi taretagi sathar promotional amasung awareness campaign ngarang lusinkre tha sigi kunda aroiba leg oina Imphal Hotel digi Chief Secretary Lungkunga na lamtha kheba rally asina Thawal district amasung Sandal district cover tokhe ngarang festival haldobu numita more dagi ADC more Robert Khetrumim na flag off torutuna makhalambida more fauduna Sangai Festival yawalakpa Myanmar gi delegation Scott Torque program gi matungina rally asina festival pangthofom phawba laktuna district mapal sinbatungna satlurba khongset asigi flag khusinnagadabadu sililangli basingi marakta paw fauna dabadigi riders sing adu CC Higher Secondary School gi mamangdagi hena police na sangan khide paw faunerba matungda riders singna khongna hapta kangjebung phawba sangsilba matung thorom pangthokpham manungda sangan dabadagi gate flag sinana bagai dun leki kona thangda department gi deputy director da flag sinaram laga rally asi lusin ki Tourism Department gi thaongda pen da badagi Imphal Municipal Council gi employees singna Sangai Festival gi thabak suba ngasi dagi lepkhre IMC gi office ta pangthopa pawgi mifam amada councillor singna phongdorkhibada Chief Minister gi pawtang matungina Imphal area gi mafam sing numit tarani gi mamang digi IMC na akan mamongda sit sengbi thabak satharki festival manung da su IMC gi mioi hombutara thamduna festival manung asida lu na naba honadun lakhi adubu thabak suriba workers sing manungda sangbada ticket kaktrabadi sangba yadawi fibam lakpa amadi chairperson da invitation torokpada mamangi chairperson gi mingda oina torokhiba thong kaya asidagi IMC na festival asida yawdabgi firep lobuni hiramasi gi mari leinana principal secretary tourism da aibe cherolamsu pisin khari sida aikoina press media gi maikaida amasung lewaki Sangai festival shenbiriba department singda IMC gi maikaidi gi hajini go wafamdi Sugumba, I am seen a sober diet, I'm a low than a lady bar. Aduga Sangai Festival, Loregasu, Numit Kiani, Shangolo, Godorino, have a Kamangam Dava, Sugumba, Mapam Sida, I am Shibu, Tawaidava, I am Sigi, Taurising Shibu, Ekoi, Karishunatana, Kanbaki, Miangama, Sangabra, Sindi Langisina, Urabra, Havasi, I am Sigi Makedi Tamzade. Nasinuntil Pung Ani Minute Kuntramarum Tabamatamda, Infalgi, Pauna Kaitil Leba. Usa hol gi mamangda pandukana ma mai sakre Manipur Fire Service na khudakta mai kanbi thabak sathaduna hena mang taklong gadabadagi kanbangam hore Fire Service tagi phangba pawda pandukan adugi refrigerator dagi mai adu horpoigani haire Deba Bamboo and Allied Industry na sponsor tawduna MU Center for Myanmar Studies Sinduna Mandle Art Clubs ke artist singi oiba art exhibition ama Nupilal Memorial Complex ta ngasidagi hokre Sangai Festival ge saromoina fangtholeba exhibitions asida ayakpalai samayang khairom utli Center for Myanmar Studies na Manipur ge Chief Minister na lusingba kangbu mana Mandle saluba masung Caesar Hospital ge Smile Trend concert ki photo singchu utli Mandle Legend ge artist amana festival asi yamna historic oibato ongi masina laiba ani ga setpa mari ama porpa ngamga loinana laiba ani gi miam gi marakta suwa kholon faudok naduna khangmin nabugi khudong saba pire haire Because I have never been to here before. It is very pleasant and very happy to participate in this show. So I hope in future I will also part in this show or participate in this show. Okay.
Reams ki administration soibana thoaning diba tholdo wathok kaya matang thorokli haina People's Action for National Democratic Movement pandamgi serolamana phondrokli special ward ke ceiling kinthabadagi pese nama sokrabagi matungda sagolbal tera lukram lerektagi kaithalakpam debajani kobi nupi ma angang unarba matung leikidabadagi wathok oire Reams ki department khudingi duty roster kanana sembage night duty punaba PG student nataba atei junior doctor amata thamdabra numireduda laktaba natraga mathauda thoidabi staff kana no khangdolaga disciplinary action lawridabi maram labor hangle department khuding staff singi duty roster ningthina semluga mathau ningthina tohongadabani mathauda pukning sangdaba staff ki mathakta yade haiba khangnaba disciplinary action lokar patangai fade Reams ki director na asigumba misimina thoktanaba akhanaba thorang lokapam thoi Reams pu sendan fam oina urga contract supply pibada mai onsinduna leiba and staff hafsilaga sendalambi thiba development program kaya tung koina paikhataba department singi administration masak thokna yengsindrabadi masana khangna pham thadopa chungani hairi Indo-Myanmar Association Manipur na Myanmar khongsat ka mari leinana Samudram Samuna iba igi khongul liba haiba larik ama Deaf Literature Center DM College da release tokre taramasida Myanmar ge mandale dege kaksing tabam Sundar Gopal Sharma Indo-Myanmar Association Imphal ge working president Nandikumar Purailapam Art and Culture ge director Dr. Kaisam Sobita Manipur Sahitya Parishad ki han ge president B Jayantikumar Sharma su sarwa ki ke Sundar Gopal Sharma na Brahmada Maitai Singh khara leiri haina Manipur miyamna hojik su khangbibasi yam nungai aduga maitai haiba jate si Burmada manglaroi khalli haike mitai aise Burmada manglaroi sumlei gini aise ai wakanda mai doina ai ozi nasi lai se pungi bese ai pungi yam nungai mu thokse kona so kai Burmada le mitai singa Manipur ki mitai singa mari se hananaba Imphal West District Police Commando na ngarang numingba pung tarani thorom taba matamda KCP gi mioi ani demand letter kolumdoga konana singzamai NRL pam manaktagi fare district asigi SP gi serola mana farba mioi ani adudi hawbizam ongbi landhoni sei ne punitoi mapuroiba thoi naso pandondagi hawjikna kawa maibam lekai da leibani aduga atopa amaduna Namirakpam Sanjoy Saini Pumanga Apopa Lekidraba and Brezabidu Mayang Lekai Dagini Hari. How's it Makatana? Nasi Sanawi Pau Lobise. Tasigi Kunmeri Digi Kuntra Fawa, Guati the Pangtokaduba, Mangasuba North East Media Festival, the Saru Yakadaba, Amzugi Tim Lautokre. Assam Sport Journalists Association Simba Festival Sida Manipurgi Oina, Bonapam Pausegi, Sonia S. Johnson's, ISTV News Ki and Phillips Richard Ranjan, Sanga Express Ki, Michael Ibobi, Narolgi Todangi, Yaifava, TV Sorjit, Manabagi Bikramjit, Amadi, Pauzelgi, Hemchendrana Manipurgi team represent Togani, Timasida Naharolgi Todangi, Yaifabana, Manager Oigani Aduga, ISTV News Ki, Richard Ranjana, team captain Oigani Hari. Tarelak Suba Manipur Polo International Gidamak Thailand gi team ngase Imphal da tunglakre hayang digi mapal kangje bungda pangthokadaba championship asigidamak punamakna sem saba loikre Manipur Horse Riding and Polo Association na senduna pangthokadaruba asida USA Germany Thailand amadi India team A India Polo Association amadi India team B Manipur khaidoktuna championship asida sarugagini ngase Imphal Airport ta International Polo Championship da sarugagadaba Thailand gi team adu Manipur Horse Riding and Polo Association na taramna okay punna mioi mangana saba team adu gi captain amnuye Sukhampana mamangda Imphal pangthokiba International Polo Tournament ta saru yaduna phajaba performance piduna sanaki handaki championship asidadi hena phajaba performance utuna sanana bhonagini polo bu hawdokhiba lamdam asida sanaba phangba si labak phabani haike celebration, right? And do you have some fresh players? Or? Yes, we have some young riders, 3 more coming, and we have like the last year, the very strong boy,
from last year. And have you been practicing in Thailand for this tournament? Yes, they are doing. I mean, they're training almost every day actually because we live at the Thai Polo Club, so which means like we're riding almost every day. So yes. And of course, I mean, what are you expecting from this particular trip? To be honest, I mean, because I know like even the home grounds and the home team is very strong, and they know the pony very well and they know how to control that. So to be honest, like we would like to bring our team to participate and then enjoy the festival. I mean, like to make them have fun and then make the best result as we can. Tare Suba Manipur Polo International ge Organizing Secretary Colonel Ranjitna Championship asi pangtokpi maroi ba pandam de state asidagi polo masana asibu hogdokhibani haina malem punamakna khangnabi pandam da pangtokpani Manipurna mapalgi lamda satuna sanakibugi sahi samayangkai suba palan matangi seida pangtoknabi damak sem saba hore masida lebak Nepalna saru yanaba honagani haike Uji prithvi de sanariba polo sanariba lebak si charona 77 gumne du kharamna Iran degi hobi kharamna China degi hobi tangkhaimna budi khoi Manipur degi hobi haiba aduna sigumba tournament si torga mayam da khoi taktoine masi hujiki khoi sanariba modern polo si di Manipur degi hogibni British singna 1850s adwai da khoi degi tamlaga polo da sagol kangi degi phon gibne na adugi temum legi Matang say the Akoy Yam Sound to we met Mong the Kaleva. Orissa Katak Satariba Sub Junior National Football Championship ki League Rounder Manipur Rajasthan bu goal Tara Sumnoda Mighty Pikre Manipurgi goal Tara Dugi Manungda Ratan Balana Puna goal Marisan Bangamki Manipurgi Matangi match Tasi Kungamanida Manipuramadi Tirpuranina Lambaton Ragani. District Youth Affairs and Sports Infal East Sinduna District Asigi Block Level Swami Vivekananda Paika Rural Sport Competition Thasigi Kunga Hundoidagi Kungamari Pawa Sombung Block ki YOS Ground Aduga Kairau Bitra Blockina Kumalam Park Sport Complex the Pantolagani Competitions Asida So Yanabugi Dama Form Patient Krabasanori Singna Thasigi Kungumdugi Numing Bumatungpung Amamini Kuntra Taba Fabugi Manunda Masamasagi Block the report Toranaba DYAS or Infaliski as Nirmalatagi Serolamana Kangalali. Manipur Table Tennis Association na Sinduna Kumalampa NSAG Indoor Hall Satariba State 34 State Amadi Inter-District Table Tennis Championship ki Junior Girls Singles ki Final da P. Lessa Marks Amadi Mona Lisa Anina Lambato Naragani. Junior Girls Single ki Ahanba Semi-Final match da Impal West ki P. Lessa Magna Tabalgi Senaritabo set 4-3 da Toiduna final Sankibani Anisuba semi-final match da Impal West ki I Mona Lisa na District Asima ki MB Dabu set Maria Nida Maitiba Piduna Mona Lisa su final Sangmangam Kibani Sub Junior Girls ki final match da Impal West ki I Mona Lisa Amani Tawalgi Ais Senarita Anina Lambaton Ragini Cadet Boys ki Singles ki Likta Group A da ke Kenauna winner oikre Group C gina as Haitoiba Group D da Bisnupurgi Y Keldrazitna winner oibangam kre Sub Junior Boys Single ki quarter final da ke Rohitna ke Sanatoibo set Mariani da Toiduna semi final sankre Anisuba quarter final da RK Daniel na as Lalan Babu set Mari Sumno da Toiduna Daniel so semi final sangmangam kre Hauzik ngasi nomagi okiba ay ngasi ki pau pizri ICAR lampel patagi fangba pau gi matungina ngasi ki khwaidigi saba degree Celsius kuntaru 0.8 khwaidigi ingba degree Celsius Nepal 0.8 nungsitu yawba ising manal gi sang ayukta sada marphu Nepal nungthildana sada hompu ngasi nong sukhide loisalak pada ngasi gi muru pau amukana pizri Manipur Mandale Segang Business Conclave Pangthokre Impal Mandale Bus Service ki Yanase Athuba Matam da Inaragni Haina Industry Minister Govindas na Phongdokre Maoist Communist Party Manipur na kaukiba pung kungamari ki General Strike na Manipur ki mahuksa ki punsida sauna akai pire amadi Tare Suba Manipur Polo International hayang dagi mapal kangzai bungda hauragani Ngasi ki ISTV Manipuri pau matang stelujre miang tabiru basimu amukana konjare